Kublai shibuni PWP bapa kanika report kabadai mynta ka khatsan tarik Julai hajar arpau. Katkum kanika report la yatu baki brew ki bayo ya kanika jingpang coronavirus habro ka wai kari India mynta kila kiu shaka khandai lak live 1,000 shispa prap ngut kibla koi no baro san lak khnai pu hajar live ngut kibla khlat no arp 1,000 lai spa khandai bat ki brang don mynta hapdeng ka jingsha asumar lani aktif kes ki don kamba lai lak khat khanda hajar praspa sapungut tang hapo ka arp saw kanta ki brew ki bayo ya kanika jingpang coronavirus habro ka wai kari India ki don kamba arp khanda hajar saw spa arp khandai ngut ladangi kenya ka percentage ki bakoj habro ka wai kari India ki don kamba ndrupulai point arp saw persen kajala ka babun tam na bro kijala ki bahap hapo kari India ka de kajala Maharashtra baro arlak ndrupnyo hajar ndruspa ndrupsan ngut habangi phai pat kijala ki bahap hapo not East India kajala Assam ka de kajala babun tam na bro kijala ladangi khenlang baro ki brew ki bayo yakani ka jingpang COVID-19 na kajala Assam ki don kamba khat phra hajar ndruspa ndrupngut ki brang don menta hapdeng ka jingsha sumar lani active case 1,000 sauspa sausangut kajala ka baduna tam na bro ki jala ki bahap hapo kari India ka de kajala Mizoram ki brang don meta hapdeng ka jingsha sumar kisa astang nyop khandai ngut Arunachal Pradesh lai spa hanriu Manipur nyaw spa ar Nagaland san spa sanpho Sikkim shispa arpo ar Tripura ndruspa laipho katkum ka report ka bamenta ka Sngi le thu baki don kumba arpo prangut ki bayo thamai yakani ka jingpang coronavirus na po ka jala Meghalaya tang na po ka Iskasi Hill District ki don kamba arspa anrupuway ngut Ribhoy District arpo arngut East Gentia Hills arngut West Garo Hills prangut South Garo Hill arngut East Garo Hills iway North Garo Hills iway ki bakoj baro ki don kamba South nyongut ki blak khat no arngut habangi phai pat shikari Bangladesh baro ki bayo yakani ka jingpang ki don kamba shilak khandai pulai hajar sanspa khandai phungut kibla klat no baro hajar sauspa san phunyo kibla koi baro shilak san hajar sanspa plaingut bat menta kari Bangladesh ka don haka kerdan ka bapra haka jingshak ta haune coronavirus habi nu jor bat ki wai kiri ki badon hakaleng jangka perthai ditangkini gi khubor khubleshibun